ntabwo nzi izina ryacyo nuko ngewe they've just hired me as a machinery umusani wari we wese ukora dancehall ntabwo tumeze nk'udusani dukora R&B dukora hip hop oya ntabwo tujya twijena twebwe akazi kacu ni ukuguha umuziki nimba ari intebe zose zonyine zitureba turazikobeta umuziki zo zikavuga ako kantu mubajije ngo debiransi ndabona wambaye impeta urashara ibi bintu bikorwa n'abantu baba veteran na muhanzi mushasha washaka kare wabikura he mwaduhanzi murekeraho kwifunga mukigira ngo muri abatari uziko ndemako umuha yageze ahantu bakamuhereza VIP table akavuga ngo these things are too much for me. I have to be with my society. By the way, iki gitaramo n'umuntu numwe na musponsor numwe mu Rwanda wagitanzemo inkunga. Bike Arena se nayo bishuye barakubesha papa birishurwa. Iyi ngiyi ntabwo igitanga sponsorship. Gusa nkurikije the outcome ndabona ko batagiteguye neza. So byaba byiza. Please sorry kanguke mu ijambo. Ngewe ndimo guca mu ijambo abantu. Ntabwo bagiteguye neza. Niki ntacyo bateguye neza. Musaza. Uri mu kazi ntabwo uri mu kazi. Ndagukura mu kazi. Gusa Davis nawe muri iyi minsi wabaye Babylon muri iyi minsi sinzi impamvu Davis wabaye Babylon. Sinzi nge nabikubwira nushaka kundakari. You try to trust the friend them but still them back and bite on the back. What we are going to do to release them free positivity of life in a one. What we are going to do? What I'm saying is that I'm stopping. Yes, I'm never gonna give up because I'm bad girl. I don't want everybody to talk about me. Yes, aba BigTowners kwisi hose amakuru yanyu. Aba BigTowners bari mu Rwanda akakanya ya masaha uyu munsi no munsi mwiza cyane wo kwa gatandatu. Twabyutse mu gitondo hari umunsi w'umuganda abantu bakoze umuganda nanjye nawe ukoze usibye ko nawukoreye mu rugo ariko gahunda zagenze fresh kabisa. Reka mbanze nifatira akantu kanje kukunywa maze mbabwire gahunda uko zimeze. Inyuma y'umuganda gahunda zakomeje fresh mu Rwanda ikirere cyari kimeze neza nta mvura izuba ariko ku manywa ryatse cyane. Abantu baza kuruhukira mu masaha nimugoroba gahunda yari kuza kuruhukira hano kuri BK Arena. Niho ndi ubu ngubu ngira ngo murimo kubona ni kuri BK Arena niho turi akakanya na ahantu heza na ahantu hakunze kuberaho ibirori byinshi bitandukanye. Uyu munsi kuri BK Arena hagombaga kubaho igitaramo gikomeye cyane cy'umuhanzi ukomeye cyane wo muri Jamaica n'umuhanzi uzwi ni international artist by the way. So hagombaga kubera igitaramo cya Demarco sinzi nimba kiri bukomeze cyangwa kiraza gustopinga ariko all in all abantu nago ari benshi mu byukuri ngira ngo murimo kubibona hano hanze iyo hari igitaramo kigiye gutwika cyangwa kigiye gukora umuti cyangwa kigiye kubona abantu benshi hano hanze haba huzuye abantu benshi cyane maybe haraza kuza abantu baracyarimo kwinjira kuko ndimo kureba hariya impande n'imande hari abantu barimo kwinjira. Ndaza kukwinjiza no muri sare yaho yo muri BK Arena nini nziza mu byukuri murabizi arena mu Rwanda dufite arena nziza cyane stadium nziza cyane cyangwa hall ya arena nziza cyane hano mu Rwanda compare n'izindi zo muri Africa. So turi hano iki gitaramo cya Demarco kirimo n'abahanzi nyarwanda ba dancehall abahanzi baririmba reggae and dancehall ariko kugeza aya masaha mu byukuri abantu ni bakeya cyane. Reka ndebe amasaha arya bayisanga pisa yanjye kudakumbesha ubu ngubu ni saa 4:35 saa 4 za nijoro ariko still igitaramo nago kiratangira kubera iki abantu nago baraza abantu nago ari benshi. Demarco nawe mu kwinjira hariya turaza kumubona arimo kuzenguruka ni umuntu simple cyane muzi abahanzi bo muri Jamaica nago bakunze kwiyemera niba abahanzi bari free ari kuzenguruka aganira n'abantu abashaka ama selfie
barayafata abashaka kwifotozanya nawe arahagarara akayafata n'umugabo munini ufite ibyanwa byinshi cyane afite akagofero ka black yambaye imyenda ya black ari kuzenguruka hariya ariko kugeza aya masaha sinzi kuntu iki gitaramo kiri bukomeze abantu ntago ari benshi mu byukuri ariko all in all turacyari hano kugira ngo tubamenyeshe byinshi mwebwe murimo gukurikirana BigTown TV. Let's be together, ibindi byinshi muraza kubimenya. Reka twegere hariya tuganirize n'abantu. By the way, Sparks the Don Gogo numwe mu bahanzi bari performing uyu munsi, ndashaka kumuganiriza nawe ambwire gahunda, ambwire iki gitaramo cyitwa gute, ambwire gahunda ya Demarco n'ibindi byinshi n'abandi bahanzi bose bari performing uyu munsi. Nago ndabamenya bose ariko ndaza kubamenya mu kanya gatoya. Nimba menye nawe uraza kubamenya urimo kurikirana BigTown TV. Let's go my people. Time without meeting you, my brother, David Ranks. Let me tell you something. Yeah, man. But there are some serious differences. But today, since we are Rastas, definitely we have. What was the problem, my brother? There was no problem. It's just a business. Spax is into the different business. I'm also doing a different business. Okay. We have no problem. Yeah. My wife and Spax's wife are. They're in. Definitely. Yeah, together. We are family people there. Yeah. So Spax mumeze gute? Salama papa, umeze gute? Fresh kabisa. Ndabona aba dancehall boss uyu munsi muri kumwe. Yeah man. Ndi kubona n'umutekano umeze neza kabisa ariyo mujya inyuma hariya. Yabana ni fresh kabisa. Yeah. So bimeze gute papa? Tumeze neza. Turashimira Imana. Yeah. Okay, so iki gitaramo cyitwa gute? Iki gitaramo ntabwo nzi izina ryacyo nuko ngewe they've just hired me as a machinery. I don't know what I'm doing, but they've just hired me as a machinery. I'm a sniper in this show. So igitaramo nabonyeho Demarco. Okay. Ibindi bikurikira simbizi. Yeah. By the way, mu gitondo nimo kureba ku ma social platforms atandukanye, especially Facebook and Instagram, mitambona amafoto ya menshi cyane posting zori kumwe na Demarco, mitamvuga ngo Sparks of course uyu munsi araza kuba ari kumwe na Demarco. Nyuma yangaho nahise mbona akandi ga post wahise ukubitaho ko nawe urumwe mu bantu bari performing uyu munsi. Is that okay? Are you performing today? Yeah, I'm performing today with my fellow colleagues over here. Bwa bufoto wabonye na Demarco hari aho nagiye gufatira ya mafoto na bugari bya bindi uzi umuhanzi ukabona umuhanzi uturutse hanze ukaza ukamufata gutya ngo mugafata amafoto. No, there was another business over there. Imana nidufasha nimba mwigeze mubona ndabikunda indirimbo ya dancehall artists abahanzi bakoze niyo proposal namuhaga kugira ngo tubone kuzamura umuziki nyarwanda aduhe collabo. Nabimusabye ibyo nago nabihisha n'abatureba nabimusabaga kugira ngo nazatahe atadukoreye ikintu byibuze kugira ngo tukomeze tuzamura umuziki nyarwanda muri dancehall. Nibyo byari biganiro kandi n'uyu yaba umuhamya wanjye twagiye kuganira turi kumwe nawe byose twabimubwiye tutegereje igisubizo after this show. Igisubizo kiraduhabwa, Imana ituri imbere, turabizi ko byose Imana ibiri imbere biraza gukunda. So that's what we want. Okay, igitaramo cy'umunsi kirimo kugaragara ko na abantu benshi bacitabiriye, ni cyo kibazo cyabiteye? First of all, ibihe turi mu kwezi kwa mbere, abanyeshuri nibo bafana ba mbere b'umuziki, tureke kwirengagiza. Abanyeshuri nibo bafana ba mbere b'umuziki. Ibihe turi muri January, dore turi 28 uyu munsi. Abahembwe barahembwe, abatarahembwa nabo barahari. So
ndumva ko target y'iki gitaramo n'igihe bafashe ntabwo byari bikwiye gufata muri iki gihe, but kose uko biri Imana ifite impamvu ko bimeze gutya. So for us what we have to do is to represent our dancehall music in Rwanda, nk'ukuntu badufashe bakadushira ku mu dancehall artist mugenzi wacu waturutse muri Jamaica w'icyamamare. Twebwe inshingano zacu ni kurepresenting icyo dufite mu Rwanda nkatwe abahanzi, so nimuturenganye cyane kubera iki nta abantu barimo. So iyo ni imipango y'Imana. Kuba atarimo abantu benshi, ese performance ziraza gukomeza cyangwa Demarco wewe n'abandi bahanzi muri kumwe na ikintu utazi bakti ku musani wari we wese ukora dancehall ntabwo tumeze nk'udu dusani dukora R&B dukora hip hop, oya ntabwo tujya twijena. Twebwe akazi kacu ni ukuguha umuziki, nimba ari intebe zose zonyine zitureba turazikobita umuziki zo zikavuga ngo kabisa nemeye icyaha. Twebwe ntabwo tureba ubwinshi bw'abantu. Inshingano zacu abaririmba dancehall, kandi ibi ngibi bikorwa n'aba dancehall artists bonyine. Ndakeka ko nta wundi muntu ubikora, kuko umuntu uririmba R&B ashobora kuza akabona sare itarimo abantu cyangwa akabona harimo bake umva agacika intege. But hariya twebwe yo uduhaye ikintu cyitwa microphone kandi kuri big stage like this one in arena, ntabwo tujya twijena rwose, tukora icyo adusabwe. Ibiri muri contract nibyo dukora, tukora n'ibirenze. Nice. So nka Demarco iyo yabonye mu Rwanda igihugu nk'iki ngiki uko ariko kose yatekerezaga ko ari buhure n'abahanzi n'abafana benshi cyane bakunda music kuko ni international artist, amaze gukora ama concert akomeye yuzuza ama stade arenze n'ingi. Ku mutima we urumva araza kubifata gute kuba adafite cyangwa mu gitaramo cye kititabiriwe n'abantu benshi cyane hano mu Rwanda? Ntabwo ari bubifate nabi. Urugero naguha nari Buganda ejo bundi, Binimani yaraje yabonye abantu 4 mu bishuye bari 4 i Buganda. Ariko igitaramo yagikoze mu gihe kibi, yagikoze ashizweho competition. Kandi ikindi kintu nababwira, nimukazarebe situations nk'izi uvuge ngo umuhanzi bazanye cyangwa abantu bashizwe kuri icyo gitaramo ko ntago bashoboye. Iki gitaramo cyarangiye ejo bundi cy'abahanzi b'u Rwanda, ejo bundi hano n'abanyeshuri batarasubira ku ishuri. Hari umuntu babonye udutebe twari n'abantu bari bahari ariko bari muri stage, abari bahari bari kuri flow. Ibi ngibi ni ibihe turimo, ni ibihe by'ubukene pe, ntabwo nabihisha, ntabwo nabinyura hakurya. Kandi n'amafaranga urumva ko bagishize kuri iki gitaramo, umuntu wo hasi utishoboye ni 10,000. Urumva ko bitewe na population y'u Rwanda ukuntu nyizi na societe ukuntu mbabayemo mbazi, bantu ntago bafite ikimba, ntago bameze neza rwose. David Ranks, what's up my bro? Mutize microphone gatoya na David. Sparks, bakini hapo support kama venye yeah. Yo David Ranks, what's up my bro? Yeah, what's up bro? Mese gute baba? Nda comment. It's been a long time na It's been a while. Yeah. Ndabyemera kabisa. Waruri harindi hano kwisi. Ndabona ubu ngubu wagarukanye impeta nziza cyane. Mariage yarakozwe. Byayarangiye. Turi mu yindi mishinga. Madame Ariel. Yaman arahari. By the way, mbere yuko ukomeza. Ako kantu mubajije ngo David Ranks ndabona wambaye impeta urashara. Ibi bintu bikorwa n'abantu baba veteran. Na muhanzi mushasha washaka. Kare wabikura he? Bacyari mu bya bindi byo gushaka udukombo duto. Na muhanzi musha hano naguha urugero. Tom Close re Riderman abantu bose nkubwira na veteran. Legends nibo bonyine bakora dore nawe bakisuri legends wakoze ubukwe. Ngewe ubukwe muziko David Ranks ubukwe mbubona mu bantu baba legend gusa. Bibaza new school kubera iki badakora
badakora nukamfatire kangashireho ndabona iterambere wari kuyiburayi tuntu microphone twigiye na nsinga zibamo cyokoze bacteria twije kuri ijoro kuri ijoro yatwije ikintu nkubwiza ukuri kamagara hano David nawe abone microphone ukuri nshaka mbibwira abanyarwanda batureba na muhanzi mushasha muri uyu muziki urashaka baratubesha uziko hari kwa babyita n'ugushoboka n'inshingano ntabwo byoroshesha ahubwo buri muntu wese washatse salute ndubaha buri muntu wese washatse. Big up to all the legends by the way, kandi twebwe uko duteye we have to big up abantu bose bashatse bakoze music. Urumva bamwe igihe cyari cyo cyose cy'umuntu gukora music agakora ibintu byinshi cyane, ariko iyo ugezaho ufata icyemezo ukavuga uti ariko hari n'ibindi biba bikenewe nk'iki dukeneye gushaka tukabyara tukagira abana. You see family aspects na family yanjye n'abantu bameze batya twari tumaze igihe tutabonana ariko they do talk. Bagenzi reka mbabwire family is family kubera ko natwe tuva muri family. Urumva Flex afite avuka nanjye afite avuka ariko kubaha family. That's what's up. So David Banks now uraza performing uyu munsi? True that. Okay, witeguye gute performing? Uraza kumbona kuri stage. Abantu nago baje ari benshi uyu munsi. We iki ngicyo nicyo wakivuga? Uko ibyo navuga Sparks yari yabivuze bitewe n'igihe tugezemo. Mu kwa mbere abanyeshuri b'abafana b'iyi music yacu ya dancehall. So basubiye ku ishuri kandi n'ikigaragara mu kwa mbere abantu nta mafaranga bafite. Tureke kwirengagiza abantu nta amafaranga bafite. Reka tunubahe n'abantu bageze hano. Sasa David Banks nka Demarco uyu munsi iyo yabonye gutya mu Rwanda hata mu gitaramo kimwe umuhanzi ukomeye cyane abantu batitabira igitaramo cye yumva bimeze gute? Urumva yaduhaye challenge ivuga ngo tugomba gukora cyane ku buryo tuzamuzana. David Banks arimo gusobanura ibura ry'abantu muri iki gitaramo uyu munsi. Baktinda cyangubwire yuko nagari bwo bwa mbere tubonye igiteramo kibuzema abantu. Haba habaye impamvu nyinshi arizo Sparks yavuze kandi zumvikanye. Ndakubwira yuko n'undi muntu wakora igitaramo bishobora kugenda gutya cyangwa abantu bakaza. So ntihagire umuntu ugirana ikibazo n'undi yuko abantu bataje. Turabizi kirizi hari. Kirize ni muri interview please sorry. Ariko hopefully abantu bazagira akantu wenda ishobora kuba yari bad timing ya promoter ariko wenda ikindi gihe azabikora neza. Kandi urabizi neza yuko Demarco is an international artist. So naguambira umuntu nka Demarco urabizi ntabwo wambwira ngo yabuze abantu ntabwo bibaho. This guy stands on a stage of million people. I know that. So rero niyo mpamvu nimo kwibaza ese nabona mu Rwanda bimeze gutyo uyu munsi ntabwo agiye kutuvuga nabi hari hanze. No artist ntabwo ibyo babigira negative. Ikindi nabonye Demarco n'umuntu uri cool cyane hano nabyo ndashaka ko mubimbwiramo gatoya n'umuntu wisanzuye ntabwo agendana n'amabouncer buri muntu arimo kumufata kumusaba selfies akamubwira ngo naribi ariko abandi bahanzi babifunze kuba bouncer nk'ijana ibi ngibi nabyo ndashaka ngisobanurira icyo David ashobora kumva isoni kuvuga kuri aba bahanzi bacu bo mu Rwanda mwaduhanzi murekeraho kwifunga mukigira ngo muri abatari. We are the baddest. Let me tell you something. We are the baddest. My brother. No artist uzabaha kuri yisameze nk'ati. Kankubwire wa muhanzi urimo kureba iki kiganiro. Ibintu byo kwifunga ukasanga umufana ashaka kugusaba selfie ukigira ibintu byatari. Ntukigira ibintu byatari kuri iyi si Imana. Iyi si tuyigendamo turabashitsi muri iyi si. No kwigira ibintu ukigira umuhatari. Demarco ni umuntu nabonye mu buzima kandi ntabwo ari we wenyine n'abahanzi bose bo muri Jamaica harimo n'abandi bo muri East Africa hano barisanzura mu bantu. Uzi ko Demarco umuha yageze ahantu bakamuhereza
VIP table akavuga ngo these things are too much for me. I have to be with my society. Nagira ngo nongera akantu kabe kuri Spark navuze. Yeah man. Reka mbabwire bano bantu bo muri Jamaica ntago ari abantu n'abantu bakuriye muri ghetto. So bubaho ubuzima. You know, however much turabaririmbye ariko artist cyangwa iki. Ariko twubaha n'ikiremwa muntu. Kubera nibo bantu banatuzanira nayo mafaranga kugira ngo twitwe abo turibo. Exactly. So, James Sparks icyo yavugaga, man, tureke kwikira hejuru. We are rastas. Niyo mpamvu ubona Demako buri yateye kuri. Ntabwo umuntu yaza kugwa selfie ngo uvuge ngo what are you talking about? Unashobora kuvuga ngo nagakimbona muri scene. But let me tell you something. My music will never die. Yeah. The rugs. Bimeze gute papa? Bridge everything Iri. Yeah man, umeze fresh? Meze neza cyane. Uraririmba uyu munsi? Mva. Ndaririmba cyane. Wateguye imirongo fresh na Dance warrior kabisa ubwo banyiteke. Yeah. So iki gitaramo haricyo cyitwa gute? Ubu ngubu iki gitaramo ni cha dancehall. Batumye umuhanzi witwa Demarco. Bahita including abahanzi ba dancehall artists. Bo mu Rwanda. Bakubita reggae and dancehall. Abo ni bande? Harimo jewe Liwana NMD Rugs, Sparks, Devil Ranks, Syntax, Big Bang. Ni benshi cyane kabisa yaman. Okay. Fresh sana ko abantu bataje ari benshi bimeze gute? Ikintu cya mbere isho bundi nago ari kuba ikigiye ari kuba bundi muri December. Niko badusobanuriye nk'aba promoter badutumiye ariko biba habamo akabazo kajyanye na baba promoter with an artist from Jamaica. Okay. Ibyo ngibyo ni ibyabo bazabigusobanurira. And then the next thing, wait hold on. Mbabarire kugucya mu jambo. Imbogamizi bahuye nabo nk'aba promoters bacu nk'aba batuzanye. Sponsorship abagombaga gutanga sponsor. Icyo gihe nago bayitanze. Nago bayitanze baravuga ngo bayipostponing byibuze ko icyo gihe harimo ibitaramo byinshi. True. Harimo ibitaramo byinshi. So uyu munsi bagenda kugira ngo bayisponsorinze na n'umuntu numwe watanze. Bayenda w'iki gitaramo na n'umuntu numwe. Na mu sponsor numwe mu Rwanda wagitanzemo inkunga. Na burarirwa na buri sponsor burarirwa yumvuze burarirwa niyo company arena n'abatatu baraho ngabane BK Arena se nayo bishuye barakubesha papa irishurwa iyi ngiyi ntabwo igitanga sponsorship. Okay. Oya. Umuntu nawe ndashaka kumuzana mu dancer. N'umuhanzi nawe ukomeye cyane. Miss Confidence wagwana mama. Everything I want. Ejirano hagati y'aba brother ba. Sports. Yeah man. Umuntu nari mukumbuye cyane my sister Miss Confidence. Bakti nanjye nari ngukumbuye cyane ndishimye kuba ndi muri BK Arena. Ni ibintu bikomeye cyane. Na ura performing uyu munsi? Okay. No, ntago nari mfite gahunda yo guperforming uyu munsi. Nari naje hano nk'umushitsi usanzwe. Ariko ndishimye cyane kuba ndi kumwe n'abahanzi bagenzi banjye ba kera. Hano harimo Sparks, harimo abahanzi nyine ba kera twakoranye umuziki. Ba Devil Ranks, ba Deluxe, ba Syntax. Anyway, ntitujye kure. Gusa nyene ndishimye cyane kuba ndi kuri BK Arena. Ni muri interview gato. Ni ibintu bikomeye cyane kuri njyewe. Nahuye na Bakti twari tumaze imyaka myinshi tutabonana. Ariko ubu ngubu nzi yuko kuba twahuye ni igisubizo cyanjye nawe kumana. So abakunzi bacu turabakunda cyane kandi we together, you know. So music uracyayikora cyangwa wafashe pause gato? Bakti ntubitindeho cyane kuko music nta muntu ujye uyivamo. Umuntu wagiye kuri micro icyo bita kazindaro mu kirimi cy'ahandi ntago ajya kavaho. Ushobora kugenda ukarera abana ugateka sinzi ugacuruza ariko igihe kikazagera ukumva ukeneye kujya kuri microphone. So nk'umuhanzi ntabwo nge navuga ngo navuye muri music. Kuko igihe icyo ari cyo cyose n'ubundi muzongera mubone music yanjye. Ndabyemera kabisa kandi I know you my sister. So iki gitaramo nago cyabonye abantu benshi umunsi nicyo bakivugaho.
igitaramo ntabwo cyabonye abantu benshi kubera ko organizing nyine uburyo bwo kugitegura ntabwo byagenze neza. The organization like you say ntabwo nabyinjiramo kuko ntabwo ko babiteguye gusa nkurikije the outcome ndabona ko batagiteguye neza. So byaba byiza. Sorry kanguke mu ijambo. Ngewe ndimo guca mu ijambo abantu. Ntabwo bagiteguye neza. Niki ntacyo bateguye neza. Iki ngiki Kongo ni East African Party irimo abahanzi benshi cyane. Cyari kirimo abahanzi benshi cyane. Ba Bruce Melody, ba Riderman. Abanyeshuri bari bahari. Ba Neo Bosco. Mureka video zacyo. Uri kubita hasi. Aba ntebe zose nta n'umuntu n'umwe wari urimo. Urabeshe. Ngeze kubwiza ukuri ibintu. Ntabwo nari mari mu Rwanda. Kurikirana ukuntu utaruhari rero ngiye nakubwira wari uhari. Iki gitaramo kandi baraba artist bose bo mu Rwanda. Urabyemeza na? Mu by'ukuri ngewe ndabona yuko ibitaramo byinshi bigenda biba mu Rwanda biflopinga ugasanga nta abantu benshi bitabira ibitaramo cyangwa se umuhanzi twatumiye akagenda atishimye. Ntabwo ari ikibazo cy'abari bukurwe mu kazi. Sawa, Miss Confidence. Nkuko nabivuze nyine mu byo navuze bishize. Nshobora kuvuga ko abateguye igitaramo wenda batabitekerejeho neza kubera ko ndabona igitaramo ntabwo cyabonye abantu benshi cyane ariko abahari barishimye kandi biragaragara yuko abateguye icyo gitaramo bari bagerageje gushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo bategure ariko uko byavuyemo icyo bita ngo ni outcome mu cyongereza ntago twabonye abakiriya benshi cyangwa se abafana benshi gusa icyo mbona nuko abahari barishimye kandi gahunda ziracyakomeza ntago twanavuga ngo ntago bahari benshi kubera ko ibitaramo byinshi hari igihe abafana baza hashize umwanya munini mbere yuko igitaramo gitangira so nimucike intege mukomeze muryoherwe kandi mwizeye yuko Demako ari buze kubakorera igitaramo cyiza cyane. Asante sana. Sinari kumbuye gatanga. Oh, thank you so much. I'm so happy to see you. Kandi warabyibushye. Ahubwo anyway, murakoze cyane ni BigTown alongside Miss Confidence and we're gonna make it. I'm telling you. Kugira bounce kuba kantu bakakutobatoba nk'ukuntu basanze gutya. No. Umva BigTown nshaka kuvuga Confidence ngino hano. Ikintu cya mbere nshaka kubwira abanyarwanda. Demi Ranks. Come over brother. Ngiye nshaka kubwira abantu batureba hano nona kwizina ry'Imana nimba hari abantu bafite ibyishimo muri iyi industry y'u Rwanda muri uyu muziki w'u Rwanda kwizina ry'Imana ntabeshe ibi ni ibintu ndahira ndanabihamya nta muntu wishimye kuri iyi si nk'aba legend nta muntu ufite ibyishimo kuturusha haba aba bahanzi bariho habe babandi bakiza umva ibyishimo ndashaka kubibona gutya D-Rags ngwe no ibyishimo fata ibyishimo naririmbe mu gatoya ibyishimo ntago ari umuziki mubanze mu nkubitire kwanza ibyishimo uretse gato D-Rags ngwe no ibyishimo ntago ari umuziki nje ndashaka dance kwanza kamanze nkubwira impamvu twita dukomeza kamanze nkubwira impamvu imwe security inguyo no yaje security musaza uri mu kazi ntabwo uri mu kazi ndagukura mu kazi okay uragira kandi nta kibazo ari mu kazi ibyishimo bya mbere muri umuziki w'u Rwanda nabonye mu ba legends abandi sindabahura nabo ariko ngiye ndavuga ku ba dancer artist icyambere buri dancer artist ameze neza icyo kintu mushimira Imana buri dancer artist n'umukire kandi ndakeka ko aba bahanzi bariho ntabwo bahagaze mu vibing gatoya kwanza numve imirongo y'abahanzi ndetse dukomeza n'ibiganiro turabivibinga ngiye ikintu nshaka kubwira abanyarwanda izina ry'Imana ndanabihamya nta n'umuhanzi ugezweho umeze neza kurusha umulegend w'umudansa ufite ikimba Imana yarariduhaye amina nini
Imana iradufungurira abarubatse abarashatse twarashatse mushaka iki kindi wabuza abantu ngo urarakara urakazwa n'iki ibyo Imana iduha nta nubwo tuzi aho biva ikintu mugomba kumenya dufite ibyishimo kandi nasanze n'abagize Deviranks. Big up on yourself, brother. Yeah, man. Big up on yourself, brother. Deviranks. Komeza nkuko uhagaze. Ntuzajye muri ya mashoti katsi ibintu byacu biri straight. Bose all. No imirongo kwanza garuka hano cyari. Reka dutangire hano. Yo. Mu vibing kwanza gafatira. This a song for Malaika. At the end you go the father grind to me like her. She and me shield and me fighter. When me fight her, hey, she hold me tight and guide her. Yo, them call me the expand. Wow. Level that one, yeah. You try to trust the uno friend them, but still them back and bite on the back. What we are gonna do to release them free? Positivity them left in a one. What we are gonna do? What we are gonna do? Blessed. Tell them, brother. I'm here on a decade to her apartment. She want use the ranking of a parent. She says she love me body scent and me accent. You want a little boy with junk with them parent. Bossy them. Yo. Big up on yourself, every one of them. The system confidence running. You know, I told you. Haikuwa mbaya ndo tuanze maisha, ilikuwa nzuri ndo tukaanza maisha. Maisha yalikuwa tamu ndo tukaendelezea. So what I'm saying is that I'm standing. What I'm saying is that I'm stopping. Yes, I'm never gonna give up because I'm bad girl. I don't want everybody to talk about me. I know what I'm doing and I know what I'm chasing. By the way. Yeah, man. Jewe ndakubwiye ikintu cya mbere nshimye buretse gato. Ikintu cya mbere kinyeretse ko buri dancer artist sinzi abandi baririmba hip hop baririmba R&B mu Rwanda sinzi uko bahagaze ariko nabo nago bahagaze nabi ariko bitewe twebwe tuvuga cy'amaso abona ndashimira cyane aba ba dancer artist ba legends uko bahagaze nimba twajya muri parking nimba twajya mu rugo rwa Deviranks nimba twajya mu rwa Dirags nimba twajya mu rwanjye nimba bahagaze neza first of all Deviranks numva arimo gutrendinga muri social media cyangwa kuri radio stations the same to Dirags ariko bahagaze neza imodoka Deviranks atwaye umuhanzi w'iki gihe muri iki gihe kandi adakora yigeza ku buri kimwe cyose kiza numva ko wa wundi uri muri rotation ya system icyo yifuza kugeraho abagifite tuba tubifite Imana iraduha natwe tukumirwa noneho ntabwo turimo hano tuvuga ngo big arena yabuze abantu no dance artists we are living as a family. Bitari mu bahanzi bacu. For real, man. Urabona nka Sparks we and his family nanjye. We are real deals. Yeah, man. Ibyo bintu hano wari wabibona njya numva kuri social media bavuga yuko ngo bahanzi ngo bashwanye ngo they don't have the solidarity. Sure. We are living a life of a Rastafari. Reka nkubwire nubwo wagira ute na you cannot tear us apart. Nubwo byagenda biti. Urumva twebwe uko duteye nuko twiyumva nuko tubaye mu buru ubuzima bwacu. Yeah, man. We give respect to each other. Yeah, man. That's what's up, man. Jewe ukuntu ba Sparks. Semwe nuba Dirags semwe banyuba. Exactly. So ibyo bintu nabandi bantu babitwigireho. Legendary man. Noneho reka tuze kuganira nyuma ya event reka dufata pause gatoya dutegereze ibikorwa hariye kuri stage inyuma y'ahangaho nje gufana umunsi naje gufana aba brothers n'aba sisters banje bagiye guperforminga today. Koze ikintu nashimira company yacu yazanye Demako mu Rwanda ikintu twaburaga company byibuze ya focusing kuri dancehall music muri Rwanda. Iyi company tubari inyuma igihe cyose njyewe ndumva ibyishimo mfite. Iyi company yayisimbuye
yasimbuye company yitwaga For Real Promotions yeah. y'umunyakwigendera Magi na Davis. Yeah. Gusa Davis nawe muri iyi minsi wabaye Babylon, muri iyi minsi sinzi impamvu Davis wabaye Babylon. Sinzi nge nabikubwira nushakundakari. Twarabanye. Davis kuva Magi yava kuri iyi si warahindutse. Okay, erekera ngabazi mukanya gato ibindi. All right? Ibindi tubikurikirana mukanya after the performances. Damis, selected pulia wampome. You know, one more time, let's go. You know, when you shoot, Damis, selected pulia wampome. Kila nachotaka unajua na get it. Pull the fire upon the floor. Make a girl there dancing. Make a lady wind down. I say bush tap. Yeah, it's Miss Confidence one more time, you know. And I'm telling you, it's one night on 28th of January 2023. And the Marco is here in the house. Okay? Love you.